salto izbora. Gospodin Igore, izvrsno. Koji su Bjažićevi noževi? Veliki taj samo. Samo taj veliki. Mali. Pa mi idemo mi na puno slika kad smo vidjeli. Tako je bolje. 300 kila ja. Gledaj, ja sam kupio masnovo ulje u 2 flaše. Napravio sam temeljac od pidoća. Kupio sam pasirane ove paradajze. Sada ću Goranu malo pomoći rezati luk. I mislim da je to dovoljno. I onda ću se uhvatiti kuhanja. Idemo u nove pobjede. Da, vi ste vjerojatno birali najbolje komade od ribe. Željko, koja je najstarija diplomacija na svijetu? Vatikan. Ne znam, nisam. Ovo se samo možda rukom dati ovoga. Šta sada? Slaje oslakoga, slaje oslakoga. Ovo je jabuka super. Daj papir. Daj. Kuku. Ovo je nešto sa sirom. Ja bih se pomala. Šta provala, naša? Ti si nekad vidio glavnog kuhara da sjecka luk? To ima sam, a Jamie Oliver? Može se zanimavati jednim po jednim. Može? Može. Samo stojim tu i... Ovo niko nema osim nas. Jer sutra će kiše izbrati sve. Šta smo to stavili, Luka? Stavili smo malo papra, specijalno sušenoga na terasi u Klapavici. Rasporedi malo, rasporedi. Naša već je konja počela. Rekla slika, malo iza na polu. Znači je jača vatra gore, da se širi. Vatra kad je gore jako, da ide lijevo desno. Bez bloka ništa. Kakav je brudet? Još jedan je. Neću više razlijediti. Savršen. Najbolji. Okroma i to mi treba. Nije pravi pijan. Gec. Za ribare, ponovno jedan veliki pesak za ribare.